Aikari a itura ria Kangundo gicigo mbunge-ini kia Mwea ya ithwiro kaunti ya Kirinyaga ni magirikite thutha wa mundurume umwe gukua thutha kwirikana ni anyuite njohi itakinyanirie ikiro. Kuringana na aikari matongoretio ni Jane Muthoni, Paul Mwai Wafiri arakorirwo gwake nyumba agithinika na kuguthukio thibitari-ini munini wa Kangundo kuria igeria ria marigitari ria kuhonokia muoyo wake ritanakinyanira. Nagira mugorithi anyita ni wale ambulance yagero ekiro mai urana cyaka cioka ine mayara mamutware mosare ni akwiro amugora muranyira ni arora bio ni atoro na kana ambulance kirogoya. Muthoni ni ongereire ati mutigaire ni araregire kuga kirabu kiria kirendia njohi iyo gananie mbere ya kuhuka gwake, no uria araugire ni ati andu maragura njohi ici irabu-ini magathie kunyira micii yao. Ndoka ndamuri uranyire kwa mugonda kandongu uranyire ri utuko uranyire kwao ndamuthaitha agakuga oga ndio thaa 9:30 cia hwaini. Aikari ni maragagire thutha wa mutumia wa Paul Wafiri gukinyio thibitari-ini munini wa Kangundo agika ya guturwo ni nda na kuremwo ni kuona. Ngari ya gukua arwaru ya kaunti ya Kirinyaga negirite mutumia uyu akamuthukia thibitari munene wa Kirugwea, naguo mwiri wa Wafiri ni utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kibugi. Riu aikari a Kangundo maratetia ruhonge rwa ugitiri ni kwaga ugiririki ona thengia ya anene ao othe gucenjio, makiuga ati maabitha a ugitiri ni maramukira mahaki kuma kuri ene irabu. Tandu jambiona ni orageje andu inge maitu muno na kuma ria muthenya uria njobi amenyekire ni oraga andu gukanda gutire atu eri yoyo murenda tuthike andu maigana kanda ngu murenda tuthike andu maigana okia nyako metu muno ri nge ni yoyo inge ni akua na irabu kanda ngu na irandio njobi irandio neke murete kiriaro maitu makone nasi arasito sipeneke pasa leo kuna pombe itauzwa kanda ngu ciumia igiri hituku andu 15 kuma Kangai na Kangundo ni moragirwo ni njohi ino itakinyanirie ikiro, undu uria wakumithirio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua na atongoria angi. Ngiribotera Muthingi TV, titagwo Derek Kathombe. Haya.